ADC Jongbari Ruksabai Korbuk Panji Ham Wngnai Kholawak Khwna Phaslo TIPRA Mothani Bakhakti Paithani Panda Khlaijaknai Paithani Panda Khlaimung Ruksabai Sangrong Salo Khlaijagai Tongo Tiruk Samung Homong 25 nong Natunbazar Malbasa Constituency TIPRA Mothani Ngai Batainai Candidate Sujoy Samung Homong Rokno Naicirikha Te Paithani Panda Khlaimung Ruksabai Adogbai Malai Poglam Salaikha Tongo Korbuk General Chairman Chirokumar Ochoi Kacham YTF ni President Nondoram TIPRA Khobai 25 nong Natunbazar Malbasa Constituency TIPRA Mothani Ngai Batainai Candidate Sujoy Te Tongo Juda Adong Jog Songrok Kerikha Jora Chongbai ni Bagai Yago Saltham Salbri Hono Jora Tongsu April Talni Chini Salmariwa ADC Jongbari o ADC Jongbari Ruksabai Korbuk Panji Ham Wngnai Thung Khalawa TIPRA Mothani Bakhakti ADC Jongbari Ruksabai Paithani Panda Khlaijaknai o Paithani Panda Khlaimungno Ruksabai Sangrong Salo Khlaijagai Tongo Samung Homong a Samung Homongno Naicirikha 25 nong Natunbazar Malbasa Constituency TIPRA Mothani Ngai Batainai Candidate Sujoy प्रस्तुति तो अनेक कहम न तानि बाई हांके जों और कोरबुक सब डिविजन नि बा नतुनबाजार मालबासा कन्स्टिट्युएन्सि नि जो तनले कतर ग्राउन्ड न जों सेलेक्ट खायका ताइ भागे जों साइमानो चि सपोर्टार्स अनेक गोबां बर साजेस्ट खायका जतनबारी नतुनबाजार अब हाय ग्राउन्ड खायदिने किन्तु ना जों जतनबारी ग्राउन्ड खायनामो जों हो नानो नतुनबाजार ग्राउन्ड अब हांगे ग्राउन्ड चिकन आरो हार्डलि चागिबो 1500 থেকে 2000 चांगनाय किन्तु पांजे हम ग्राउन्ड मोटामुटी चागिया फनो 10 to 15,000 maximum 15,000 minimum 10,000 aboni bisingono o ground sawo haini bagi chung saimono chin supporters busuk tong tabuk bo gari kabang booking khaijak baksa gari mayang tomayo sari beka bus maya khangke pickup maya khangke commander yake bo je phaimano auto befan phaidi youth rong khangke bike befan phainai ta khangke khnawo BJP ni botong hini khawun Natunbazar khaito borok Natunbazar chikon sakrano khaito जों कतर ग्राउन्ड खायनाय सबनो बेसे सपोर्टार्स बां खोनानो 12 तारिखो जों भोट दिनाय रिजाल्ट 17 तारिखो किन्तु रिजाल्ट खोनानि बिसिङो सायमानाय सब कपलायनाय सब खेचेननाय बरक तो कुथुमनाय 11 o'clock नि सिमि बाट बुबाग्रा फाइ सकपायनाय अ जागाव 12 बा 12:30 नि बिसिङो फाइ सकपायनाय हायनि बागै जत लुकुरनो दाति सकपायै जरिसे गानानि सिमिके बुबाग्रानो नायै खानामो जों हांके दाति फाइ नर बुसकानि जागाना रदि ओइ हांके हाबजांनिफोरनो जागासे क्रिं थानाय खलाय हायनो बागै जतनो तारातारि दाति फायनाय बागै खयजाव